megalayapost.news. Kiarngut kinumi khmat narilum jantiang bakan thub yoba kerman shula MLA ka Clearet constituency bat ka kong Santa Mary shula MLA ka Sutunga Saipung constituency kilalek kendu yoba Marshall SBBM Presiden ka Jantia Coal Owners Miners Suppliers and Workers Association JCOM SWA ubala syong shat ngan nadu ka shitarik ujelio arajar arpunrio bandawana ka sorkar halor ka jingdon kaman aila no banti duyong baka jingkhang ti duyong nadu usnem arajar khatsaw kalakta jur gi pajba harilum jantia kani ka jinglek kendu kini ki arngut ki MLA narilum jantia yoba Marshall SBBM uba shat ngan hermbai road kadai hadian baka jing shat ngan jongu kalapoi sa ka kharwai singi bat kumba kalong hadu menta uni urang ba udang beteng ka jing shat ngan banyeng skam bank bandawana ka sorkar halor ka jingdon kam ban yo lat no ka kamti duyong hajantia barwat ha ka jelahi baro kawai habakuran ha kani ka singi kini ki arngut kinong mikman kilapan pa ba makiru ki kersyane kani kaman bala shat ngan presiden ka seng bar ka jeng nut kalong hi ban yo lat no banti duyong baka jing khang ti duyong kalakta ya ka kam ka jam ka kamai ka kaji bat kayo ka kot ki pajba kularu banshim khia bar banya kran shak sorkar halor kani jing ang nut ki pajba karilum jantia bat ki kermen skamru baka sorkar kala banweng no ya kani jing e ki pajba lengba ka jing e trailang banya thau kilan kilenti banyono banti dewyong hakoi ka bantau ba Marshall BM ulopen pawru ba unom sange ya kani jing shat ngan kat ba kampat poi shak skor ka sorkar ne banshim kita kilat banla banyo ti dewyong bat ula ban khiaru bakini ki arngut ki MLA kin kran yo menteri rengba na ka banta banshim khia mardor bagani ki jing khang ti dewyong kalakta jur shisha ya ki pajba harilum jantia hadu kate klimat le khatwi li sni ya cha o tangkat te le beta yong ai bi yang ja po yong i urun ba usik pais ba ing chi i yo lete da biu nagare yang wa ba kam chu i ba pun chi ni ru ru ba su ki ti lu poi ye ke ni chi tho in picture chi ni sa yo i ru bo ma ki number dong do poi ru bo ba te kam oi pin le ga sarkar le i banta wa le lo de mi dan mereka orang IFM hole ini juga bukan feasible kakam ketahui ini. Tension ni sana kamu orang pintu, haduk keksan terik atau OM cedeli, haduk keksan terik kini kisah ni kisah mandi kisah curang bah, apa suruh kita ke kisah. Terlebih mana asmi dah suruh pra, terus pra huru kita, kendi huru kita, yang cah haduk kisah bukan cedista, man bawa kau curang bah biu. Dan mereka kami merendam pada ini dikulari perpoi tawan rentip o gitegi kendi penduduk kita kamnu ya ap iki hadu kamnu ketika bertiga sekian ye gau up lima mansket kami pergi ke ko cakai bha pai kiman be yang gini kita yang video ni kita wabi the sacrifice be tonto mo biu em gitegi mesenus yang le bata yang ki lili pon le yang ki chat kan lagi ucap kan isi la alis chisni arsni em no pergi yang ki chat kan na OPU yo yang lang hai yo chu ini mesel yo fight lima gani jing yo fight yo i mo i la da sarkar i go yo te jing demand yo i hago yo scheme dup banse borro i ye chat han lang chru bo pi da mi sorok i katem to bo ong ne scheme ukol op ye gani yo kut ini hai umli ga sarkar bari i kam gino mi khmat yo six clear constituency bar naga sansa Sutunga Saipung kam ki khot kam is jandi here ichuru ini kere lang bro lang lopi pai ba khamta mo piyu nadia ulti yegani uputip yang sarkar lada pim lebi hagite port giski mode e nakin yang pai ba yang is jandi hills yang e hadan te yu le nu je yaki hakaba ukikli yegani ka bongi ka sarkar to emi ge jus kikli waka haptip ko wa ile bar habdu ko bichele yi pai ba i nagale yo i kam ge amali i amlang nagale yo pai ba Balibata wayu yong wile kat wayu lai wi emlang bakam chu pui ki kenten ko wi pa wi kenten ko merendam ko tho bi pui chu chim ni sta ko da ji kular mi yong but such as o so the league is me do one chim ni sta chashim long dan chnai bhalo te ko por ta aman be ha ji sta yong pi ti ba ni do khon nat yong pi wi pra yong a yong pi yo le se be kenten o klam de pi to ya api hadu one chim ni sta sulit egite ko isla Kenapa you benu bam wa ngala Dubai misal dapat jingsi wa kamu tak ukah perubahan mana o Karl Marshall bilang baca tuan kat mereka gini bising kamu orang MLA yang period usia bulan ada itu plan dan lagu man bukan jinjrong maklam yunga yang poin macam poin dan nangkong de ikut yang
ka Marshall kama ubi kon kuro kulot yang ketika Eastern Hills manola ubi unang mikwan dadu kunchuahi manola ubi ubidan naganinga tanyo i kaniji kunyo untuk ubi wa koro ila hiniga Eastern Hills wa i uwai bulu now MLA nagaporchu por iklami ki cek ki hanya i Bonsen iklami dadu mencuayu beginning sorkar yang ka NDE 2 ka tebtit naman dadu arja katka hadu ka tebtit naman yang tili kisne ter beginning ka sorkar wo percang o wai ya gali ka buyong namta gali ka open kasmen kanite daw te percanggi ule roman gi de ka Eastern Hills yo ki inyo ki suk kamunchwa tangwa uman wala daga system kanite daw kali ka sorkar da percang ole tangwa how ong gulu jing percang eni dua seso eni dua profil tangwa dia kam yang ga woyo ini de main man wo feel tangwa ong wa sat dor wari wa poi go chilu sevile kipan bala daw chutom nite daw the e to e ka alternate solution to da go with solution yo the board meeting of the money namtari association yung kikiwa wa enchwa atli association yung supplier and dealers because language kan naga porch ka po man meeting naga porch ka po chen yung naga porch ko chen yung he yung ino nite daw I dang kra chitong ba I ham ken wa I yung board yung ang I man I high level and yung high level kra tanga uang bihani kalisi kali jingki muyang ito aman mo doon di high level kan gire ki boro ini kra lang ya directly involved boro hi kali te daw o e pigay cha kabuto ko sinyo turi ubra April deki pagba ni boro kaya bang lut ki pagba yen lagi o imam roman church minister DC office kali ongi yang sorkar wa ile banai ki por kali association to kawalanti nadu engkong kadu kata kepenyu ni emu chong tiak ni emu chong tak ni association kera hiki tangwa maong du kapori ukut go nyang turi uban Julai ini kate kapor kate galat ikra ini mak katu kan Islam lakan atul Islam yang cakap ito maong wa imani wa chong ini kera mai tangwa yubi kani ke mining system untuk kut kedua Meghalaya ini kami pan permission ini memang duduk mencua ban mana duduk ber NGT duduk Supreme Court untuk dua ini hapok Meghalaya nanti daw to onga kapar ikiwaro ini ham em kijing siyaw wa kesorkar leano AWP kera chitom bedo tangwa dukupor hiwa em tegi por hiwa hitegi por wentang data betit em higili blay in kera higili blay hadu nyang turi ublay Julai pa isa ila huni chak tengan ngaw MLA hadin gada nyang turi ublay Julai huni chak tengan lopi manway muyong mali sorka te ilar I yoyi kera I hagali por namta yung way gali muyong namta yung pi yung waro yung Eastern Hills wada chike I yung duduk mencua duduk yung pamin din duduk mencua yung chike yung halilo di ila di I yung kera chitomi namta yung pi tangam ngagi yung bele ko pensiya bihini por pi to ki naman ikangal yung gamande ikon gina yung ila yung pa yung kon kondro yung I dacak tangano yung kwa yung je yung ukang gamu-gamu ya isai kanu gajing kwa yang olo man go urlong hi gajing kwa yang pingal gajo hi ya isai piu en sen bi yo holo ga ni ka hanga strike nanta yo mano amo olo piman bisketri wa awas president kau bo pendak man panas president yo chat han ni te chongjing kwa yang ti tangar par ai pi woro hi kamtani ti man be di kontrol yang ada Eastern Hills ba ya perkat ba in kwa do unu sen yung unu la ni sai kami jingi kra langi ang kami jingi kra ang PWI wa association boro higli dungai le man kam du
New Ukalaman Kamdu, MLA Man Kami Usai, Tommy Rochiru, the money go big voice, the exchange hills, the man go equal job, Mr. Murray. I take for Kalamipi, the Silva P. Perkatman, and the Tava, the Kam jump to come out, come in, put for the do, but it do women send that we could for an IP. The little Perkatman, and the Kam to come out, Bah could come down, John Bago, but Kong bi kat atli ki Islam. Wai mesti udang jong jo Muslim ti. Tang jing ki to jing ki kat legacy. Perkhat ba i ki ro bha ba. Nang perkhat man to man ro. I perkhat ba i ro bha. Ta to ni kra lang churu bo ro bi. Yo man ni ro bha mo le mesti wi. Yo ni sarkar yo ni ile ap ki pat ba mat ki ni amle yo is. Ikro emlang ini support ikani cingeki nama tahu jakpo yung i ikuble de yo lokal emli yung i yung kurbentra kamju ya lokal emli nga sai tung tri ko poi tai te kecing kerpat yung kuah au pat di mana te ora dia kemat sarkar lam gam te pe yung ngom pi nam kol au ka kecing sat mana uyai bat itu kini naman uk tangjama giman be giman pa sama phu phile man pinong ikmat kanu changing jar phi hawan gi bru phi phile man bikam ki doktor wa are henry laman doktor phile yi husma kut war gi bru henry le em de jak po yong ki hi ka ki khan yong ki hi wat phile sup phi waro pa ba lo sup lang hi kani tin dan ong e phi sa ba ra e gani ga a message to government kaya wo ejubab government igate kwa I wo piyadi hi uchi i lam gamte ngam phela po jingi mo wi aplan phera namata ga ri wo jai bantu ye khun bai ga bado de yu ke jingle yong government teste bo yu chim kya ga entre ka system mo le go de jerusalem bai ubru khem ki khem kre kanu sarbai ho jingi me wo Khadapi ayung assembly kamnu pendapu igi plaskor khon uthet thatla thetnu khamtam skor ubio sadi pliman beigli bon gi khna skor wadam hadi ka sarkar kan pumi gong khatla skor bai man ikhna gani moy penam skor ni wan yo gi beigi pa pli plaskor tang pi sami odi ile bon gi crime bon gi drop bon gani an waktu gani non ta gi yum yo khi de yo phi Arajar khalle kan arm chua leklam pi bru pra bru chapo izen ke anju chepo piki ki obe pli jar jar ki katte ta ki dem yo re pli chong ba yung chong ba sen ki adu ya ri ji ji sen le namta ka daw mi ki okre te kani to ok thang ha I tes nga ba pi armut ki lokal amli ra ga to de mor nem yung I ko wadi mani ngre kam ga lani klamu sarkar Maneklam biu sarkar boy jiu ukolo fi gijing chat khani wor yo I go hok yung pagba doi nik tin le chibu Meghalaya Post.news